Шубашкарда бәдімзенжере караты конфедерациян республикари чемпионачы ертірі. Онда камтада мүлле барнезен ешінсе елнешінчен перін сюжетра. Шагомырдузене спортсменсем яланах ешлын худшынашы. Шавынбах шәне Шубашкарды пәрреміш спорт шкулын залінже пилік татта мизарна. Пәриде пужу булмары. Каверзем шинче хайсене сталықне шамрак спортсменсембе бірлех шулланны караттисемде гадартырыш. Пуринде тепті лев шендерүйші болса малалла тата сумлара хымырдузене худшынасы. Кунда жазем тубажащий республикара шендерүйші болма. Аллах ибір кунда шендерүйшісі гынамар, ибір тіреслепер хыжы кыжал Россия өмірдівенже шендерүйшісін болжеш. Хышсем Россия командынже кыжал терлі мұрдызне худшынашы бізен осталық не, бізен мүлі қадырлензе бұнне ұқсадырат бар. Игі хуттенче чемпионы Алман Тимофеев қадырлеген спортсменсене тубожыва унын можыры Надежда Илзедухры. Вол хойте тенче чемпионы. Шамрық каратисем хойсен умне лартны тәлевзене бұрнышласа сақы рылдын медаль жінзе илжеш пулсанда маладу хаймарыш. Ушкынба иккеміш пулжеш. Кунда вәзен тренері халі Мускавра ертеген турнирда бұлны сизенже. Чемпионатра комитейіне бе тенче кубокне тивешні Аслан Тимофеев спорда даврынны де пызык пілдерішлі бұлжы. Вол суранланны хышын шулдалыға яхын сипленні. Тубожура Аслан республикари чи войлы каратис пулныне тепірхут ширеплетрі. Чываш енгіларым вали Алексей Енейкин, Вячеслав Ильин.